Duming, mabali namin. Ay, makatindar pa imot ni Duming iti maagay a seminar workshop yay Davao. Sakbay a sumurot ken Rosa yay Hawaii. Bakit? Kasta aya. Una nang, so ati kay madanagan. Duha kami kan tatangag biyahe. Kit nasaya at Ay, dandanaga kami nakanayo ni tatang yun awan kadwa na akas lamang kita kan ko anak kahit. Oh, naimot daytan. Ay na, amamukan gusteng. Ang mga noan nyalat kukuumaw na awan mang dilaw kan ka, mangisaksakit. Kaslaglaubing matan iti pangipagpagarupam kanya kano. Talaga mait nalablabas ka pa yung ubing no daduma. Alawanin, Di ka man. No, maminsan. Malabsan niyo ba't ngamin, ti panangyali ka kayo kanitatang nanang. Nangag mo bakat? Ay, thank you, Duming. Kasta, ati manugang. Uray may sa ti manugang. Ang alalalawanan. Agkadwa kay man agkatugangan. Di kayo madanagan nanang. No agaram ni tatang ijay. Ops! Ay, santang agkadwa di Duming. Rabak ko na ijay tatang. Ang alawan, husto daytan. Masubraan yung tagrin nabak no di kay pailaggaraw. In kay kati di barangay hulan tani aldaway. Ay, sa pagki maturo kita. Tapno makasapa at ngagriingin ton bigat. Nagasagtaon ni katugangak. Kadwa ni man ni kagawad matamat. No kaskasanaw, iso ti kadwak amang kita ka ni katugangak. No bilang agpapaanawa akas iti ko na ni Nanang Sofing. Ay, jak mababalaw ni katugangak a Sofing. No kurang titalak na ka ni katugangak Agusting no kas nangagbiyahe. Malabsan ba't ngamin ni katugangak yagin tataraki no daduma. Urikas kasano. Makatrabawak pa ilang matakas chairman ti barangay. Sakbay aglibak manay. Diyak may magano ka ano ti panagsublik. Nagdakton iji Hawaii. Amang ano, agpa-extend kami ka na Rosa. Depende ti ko na ni Uncle George. Nay, maturog kan sa maning Duming. Saan natang? Agkidkidumak lang, takas na nabanok na giti mata. Pagbitlaeng, aglanding ton to eroplano. Uy, saan ka maturog? Nini. Apay agkaslasanan na saya ti panagtayab to eroplano. Madensa. Ha? Ni, pa yan. Delikado tayo siya. Mga ano? Anya! Ay, anda nga rudan ngay, apo. Ay, sige ay. Wan, sir. Agrubuata ka dagos. Sige, sir. Bye-bye. Anya matun tinapaspasamak ka dagos tinggan dumeng. Ay, awagak ni Rosa. Ay, saan? Ang mga nadadag danagbot ni Rosa no maamuan na tinapasamak. Agrubuatak kit din.
Dagasik jay putot ni kagawad matmat tay sunti kadwa ngag biyahe ngag pa Manila. Nakapuot itayan ni papangko. Nakaturog manen nana. Uray da duwing kan tata magusteng. Kuna tiners ang nakasaritak, nga orayan tayo ti 24 nga oras. Maamuan to ka no jayan, no, makalasat na kan patay, no saan. Oray jay nakasaok a doktor nana. Kas jay matimbagana. Nagkasat na din. Ta saan daan na tayo adagos. Saan daan ay tulad ka dagi jay kakadwada. Abang kaidan anay sangpot dito'y Manila. Ay, umay ka, Ima. Mapandag kararagin si Chapel. Di talangan ti mabalintang aramidan ita. Oo, nana. Ay, Mapantayo lang nga nagkaragat. ay, Nasaysayaat, unti agdandanag tayo latan dito. Dumeng! Anya day tuwi na mapaspasamak ka na tayo. Kaslatay mo't lakali nga gamampayag latan ni Tilawang. Makadanon tayo tulat ta, ano sa dino ti pakadanunan tayo? Imbagkat asa na makasalid iti kasla panait. Asa na maikat iti pusig ko. Kasalasti kumot na mabinabinat latan. Uray nga ta sa dino ti pakadanunan tayo. Amin tayo nga aglaylayag, adda panait, asa na mapugsat, ang nakakonekta ka iti pusig tayo. Anya ka no dagito ingay. Amang ano iso na ito, itay ko na da sinulid, amang igawgawin iti maudi nga angas tayo. Anya? Itay pa ya pampanunutag, tayo namasak, may papanay ti ESP. Anya dayta? Extrasensory perception ka na o. Narigat nga ilawlawag tatang. Nagado nga mo. San ka maawatan? Talaga asa na maawatan na ito na mapaspasamak ka na tayo. Nadyayan ni kagawad matmat. Nakaununan. Ay, kamakamun ta. Saan tayo akabukbukunan ti kapardas ti tayab tayo? Sumursurot tayo lang iti sana maawatan apuloy. No, angin nga tanay ito, yunan niya. Wangag pa iso. Ay, natay tayo ka din, Dumeng. Tatang, adda makita ka kasla paglandingan. Ay, boy. Makikita mo din. Aglanding tayo dita. Kita nyo nagiti nakaununan nakakadua. Aglanding dan. Ay, makainan na tayo humatlaing ngayon. Di ibaga ang makainan na tayo Ta saan tayo mo nabannog? Ape nabannog kayo Ay, una ya. Sa anak mo na nabanog. Mayat. Anday tan ti paglandingan. Aglanding tayon. Oh. Yahoo! Apay. Iisan mo't ngagdiso dagiti sa kakitinaga. Ura siya. Ngay, Kan saan samot adaga dito Jesus, sa dinon di nakadandanunan tayo. Dadya ni kagawad matmat. Saan mo't ngagdisdiso dagiti sa ka na? Tatang, dahil ito'y lakit di tayo kunada Hades. Hadis nga. Anya lugar day ta Hadis. At danabasak may papaniti lugar Hades. Jakla mo nagpaiso. Uno partot lang ti panunot lang iti masisirib. Ay, awan laddi kay karkarama. Ne. Imbagkit day ta ure at dalubaid asa na mapugpugsat an isuloob di pusig ko kan. San mo't makasali. Kunyar tatang. Ang damot nabasak may papaniti dahil ti alubid. Isunsa na ito ti linya ti maudi nga angis tayo at tao. Andiyaman day tan ako nak. Kaya't asawa na ti alubid. Asaan tayo pa yan atay? Anya,
At dapay may sa alubid na mangyagaw-gawid iti angas tayaw. Ti ko na ti daduma ket may sa abuok. Ah, Dahil ta alubid, ti kay batugan jay buok ngay bagbaga ti daduma no kasi nga adda may spal ken patay. nagulo ti utak ko. Yak mawawatan na itang ibagbagam. Basta tinabatan, si bibiyag tayo pa'y tatang, makasubli tayo pa'y ijadaga. Anya. Umay dito ni kagawad matmat, adamot lubid na. Ah, Iso ama sigurado kung nagkukuyog tayo tumot lang agawid, iji nagbugsutan. anya. Wan, Rosa. At dadang agpadpada iti ICU. Kung nati doktor nga urayan amalpas te 24 nga oras. Ay, ewan agkararag tayo, anak ko. Ewan. Sapay kumaata malasat dani patay. Ay, sapay kumaata awan kumpay, amang kumpay kadakwada. Anya, agawid kan. Uy, nakit na saya at ano kasta, Rosa. Ala-ala katagan anad kawan. Wan, sige. Kasaritam nga rudan ni Uncle mo, George. Bye. Ay na. Mama Suping, Oh, Ima, naggap-gapwam. nagpagnapag na akla ang ditarwar. Makapasikur ti aguray iti panaglabas ti oras. Ay, nakasaritak ni Rosa. Palubusan mo't lakano ni Uncle na George nga agawid. Nasayaan no kasta, nana. Ay, makapadanag ti kastoy. Ay, agtalit tayo latakin ni Apo Diyos. Mabalasang ka. Mananga aasi ni Apo Diyos. Ambok, asaan na tayo abaybayan? Ay, salbag. Kunagla no pagsayatan ti ibaga dagiti babae apadat ang agtatapaw. Ay, pakawanan nak ni Apo Diyos. Nay, apeng agdaw-dawat kayo ti pamakawan tatang. Naging tataraki kayo kadimanan nga po kadagiti babae. Dandan ni... Ngembaliktad ti atap ko, iti napasama, kidi masidegak kadagijay aseksi. Apay ako naya baliktad. Isu damot ten tinanggargari. Imbis asyak ko mataging tataraki nga umarug. Sayang ta dito'y pa'y nagbudengan ti biyag ken patay, tinakapanaknakak. Anya tinapanagnikan niyo? Agaruyot gayam ti kinatarakik. Agasim, kurang na lang nga iguyod na kundi may sa. Ngam, ay, nagpanginaak mo da kang paidi. Kasti gayam tirik na no nataraki unay ti tao, Doming. Da kayo talaga. Aging nga kadidin. Ngalawin. Sa baliman ti pa nagkitam kanya kun kay. Tatang, Namamom. Mas daawak at talaga iti daytoy alubid. Uray sa dinon sa ti pakadandanunan dayaw ket awan pagpatinggan ti pannakabenat na. Saan laday ta? Simurot iti amin agraw. Oh, di mo ka di nadlaw dita. nadlaw kong. Sinubok ko itayan na naminado nagpuspusipusak. Nagtamli-tambli ng tupay. Ngam saan na nasimbalod? Anya. Uy, kaya't asawan na ita. At idog ti biyag tayaw. Saan tayo pa'y amatay? Yay. Taraok ti man reja. Tay manok niya po San Pedro da Jaya natang. Anya. Ay, no kasta. Asidig tayo ni tiruangan ti langit. Ay, amangan no saan tayo ang makasidag iti ruangan ti langit. Nanene.
Apay asan tayo ang makaasidagkad. Manggag dito ti taraok ti Manok ni San Pedro. Kaawatan nga sidag tayo ni Jelangi. Lumapugsatan na gito'y lubid. Mabalay na makaasidag tayon ijay. Mapugsat? Huray sa na mapugsat takas lalastik kumad sa naya. Hihihi. Awan pating katipan nakabinat na. Kita nyo. Kita nyo na dyaw. Ni. Ada nakabado iti nagahid apuraw. Kaslag turong dito ayanta. Agturong lakit di dito. Ya, Nay, pagdagpil na kawitan. Ni Apo San Pedro. uy, suka di daytan. At idugam ti bukla kan barbasa ni Apo San Pedro. Isulakit di daytan. Umay dito ayan tayo. Awan, kasalasaan na tayo mo't ang nakita ni Apo San Pedro. Talimabas la dito ayan tayo. Nakita ka kayat day tamay sadita ti sumabat kini Apo San Pedro. Itay nakabatog dito ayat tayo ngem kasladdan nang igawid king kuana. Nakitak mo't na dyan. Kat awan nangigawid kin ko na, no di kat saan anabenap jay lubid na. Anya, Undatan, di na nasit ka ni Apo San Pedro. Gaputa saan anabenap jay lubid na. aya, Oh, dahil ni Apo San Pedro. Nag-about face. ni. Agsublin sa amoy. Agsubling agpaisaw. Sige man, nakayuman ti umasidag tabarang masit kanyaw. Ay, unman. Subukak man day to'y alubid. Mas dawak at talaga di day to'y alubid kahit. Sige man, umasit kanyaw. Ne, ada nang sabat kan ko na nakabaraw. Na. Naasit kan mo't da di nakabaraw. Ang mga nawan lubid na akas ka na tayo. Kararwangatan na ita. Natayngatan, sana kas ka na tayo. Anya. Kunak to, mata na tayo na jayon. Kararwan na jay. Nakita yung mga inuwagis niya Apo San Pedro ti papananakit na panan. Katni, adagayang pila ijay. Nakipilan jay nakabaraw. Anya nga tatipil-pilaan na gidyay. Ang mga nwadayo da. Ay intayo mamut makipila. Awan ayuda dito itatang. Nene, umayan ni Apo San Pedro. Magsaka na kayo. Apay nga, di mo't mabunatan na ito yung lupit tuming. Tatang, isardeng nyo retan. Apay, anyat aramidam takas kalabaod at toro, akayat na ti makabulos. Agwa! Kaya't kula subukan da ito yung lubid. Nakadayo kamin itay, itinagapuan mengem. Awan sardeng amabunat. Ngem apay ngay, adi mo't mabunatan. Di mo pilitan na binatan, tamangan numapugsa. Nungat na pugsatak. Anya, pilosopo ka lakay. Aguray ka. Si kakada talaga ni San Pedro? Nene, ay. Naglampong kang amingkad. Wan, gaputa sa anak akalbo. Nita, uyawam sa di kalbo. Tatang, sangar tilay bagbagayaw. Makabasol kayo. Bay anak man duming. Impostor samot na ito'y San Pedro. Salbang na to'y. Masit kang ka lang makita am. Mapugsat day talubid mo, no di ka agparbang. Kaya't kung arod mapugsa tap numasit gan ka. Siya kundi mang
mapugsat, basta sumurot ka kanya. Ah, Di mo talyawan na ita babae. wow, sexy. Ah, Kayat mo apugsatan na day talubid mo. Sige, makamo ka. tangay san amabenat. Sige, pugsate mo, sexy. Saan tatang? Matay kayon no mapugsat na ita. Ah, Kukuha na kayon na ita demonyan no isot deng ganyaw. ah. Umi kayo. Di na kuyo din na. Sumurot ka kanya. Inig ka nakmat ni sexy. Santa ka pag ginuyudan na. Mapisang ako na. Tatang, umibot kayo sa siksi. Pasurot ni Satanas na ita. Huston! Santa ka pag ginuyudan! Ganun. Agyaman na. Taga-inap na kaya. Kung naklang nagpaypay sa amat matay kami. Kat igoy-goyo din ti demonyo ni Katugangak Agustin. Domi, mapali namin. Anyamat ti kastoyan. Manipo di chiftano dak. Kasto iti taratibiyag ni ti opisina ti barangay. Nagdakla parikot iti ni tatang ti sana panagduty dagiti nakatuka nga officer of the day. Aging gayta. Kasta pa lang ti aramid da. Idi kagawad akon, oray saan ko ang duty. Adaklat ta dito, tayo pagpakapok ni tatang. Karkaro, asaan ako na basta makapano dito yung barangay, itatasya akong ti barangay chairman. Saan ko lang kumakayat, idi tiyag kandidato para kapitan. Damok tirigat na. Ngayon, saan ko matakayat, akagura na katugangak. Naimbag man, tanadanon ka dito yung opisina ti barangay, Chairman Domeng. Manang simang, na kayo mo agtugaw kayo. Talagang nagtugawa ka. Alangan mat, ngagtaktak diraklatan. Tanod karag, itaman no da napudot adanom pagkapit pagkapyan to yung nga elitayaw. Uray saanan ta kape, agyaman naklangat. Okay. Anya ka diti maipaay ko kada kayo, manang. Umay ko man nireklamo tay kaarubak. O sino, akarubayaw? Tay adda anak na si man. Karubayaw nga ada anak na asiman? Ni Mang Banong, ti kayat siya asawain. Natumpungam, Chairman. Anya ka di da jaya? Anya tinagbasulan na. Nagtakaw ka ni iti ayat? Ginundawayan na kayo, wano anya ka day? Balo ak ngagpaiso. Ngam sa anak basta agpatakaw. Basta. Saan aday ta ti parikot ko, Chairman? Anya nga Raul? Ala. Ibagayaw, tay kabil ko dito yung lagbok. Ay, hapo kaya tibiyag tiyag karo ba? Ninsamot si Mangge na patalikod ka naggapo diti opisina, Chairman Domeng. Huwag tatang kagawan. Kat adamanan sulbaran tayo aparikot. Nanyaman daytan. Riri tiyag karo ba? Manen. Kat ti involved. Agpada abalaw. Balaw. Apay naginaramda. Kumaano kasta? Saan mo agpinpin na laing da? Na. Anya klase ti pa nagpinalaing? May panggap itinapig sa sound. Wen. Nanggag ko daytan ariklamo dagiti taga Purok City. Nakapigpig sa kano ti panagpatukar ni Banong. Kat ni manang si mga mismo akaruba na ti maringreng. Kat iso ti nagreklamo.
Nyalakit din ti biyaga. Agkaruba, rumbang ko mga sinakit na. Tulad na parikot ti maysa, isuda ti kabiitan nga ginarayat. Ay, kumpormila ti may datag akaso no parikot iti barangay. Ay, may sapay na ito. Kaano nga ta masulbar na ito parikot? Tila ka may sugsugal. Tila inga ko may rinda pa. Wala. Anyapay nga yan. Pag gusto ka, di pa nakatugtuglap ka. Awan, matingata ti umaya ka barangay. Huh? Lakay, anya mo tinday jay nga agpatpatukar. Dandan ito mga tirabi Itay sa pay malamday ta. Katun mat. Di lakit matitilangan. Ijay sa matbalay dabanong dayta. No saan nga ijay balay ni Simang Aywan. Agkon-kontis da kita nga kaaruba. Nakapigpig sa tipatukarda. Nga oray mo't awan okasyon. Ijay balay ni Simang dayta. Ta saan a video okay. Long playing nga ta dayta patukarunan. Anya mo't ngagpay sudaytan. Awan lang at mga nawa mo't amis mo akaruba na Awagam ni Dumeng. Mandara na dagiti barangay tanod amapan mga nawa tapno sumardengan. Nawon, kani. Uray saan mo't unay ang matitilang na tao. Tasan amis mo akaruba kat sigurado apakairamramanan dayta. Ewan da kayon tumot la barangay official si babalawon dagiti tao ang maapektaran dita. Salbagya si mangin. Anya launay ti pagaayat na ya nga agpatpatukar ket bukbukod na lang aron ngagbalbalay. Ang mga dayta musika kas kada kanta apat patukarin na ti ibilang na kabalay na. Ay bisan nakaululimag tawan nga rod kasarsarita na naariwawan. Mabuak amin nga ipos kada marabutit nga tayo balay naan. Ay. Dita nakunta ko ni Duming. Hello Duming. Di ka lang matitiling aya. Asidig sa di tabalayo ti pagtataudan dito nakapigpig sa patukar. Kasta aya. Nasayat nga rod. Sige, barang idapon na, testeryo na. Sige, bye. Oh, anya ka na. Binaon na kanon dagiti na nakaduty a barangay tanod. Bareng no pagsardeng da. Ay, umay kayo, babarus. Ay na, maragsa ka nagmanta, malagipdag nga umay tanggayan. Ay, manang simang. May kami Ay, ala, agtugaw kayo pa ita, irwar ko dagitay biskuit nga stateside ang nagkapu ijay London. Ay, para man kuman kada kayo. Manang simang, saan kami nga? Ay, sus, di kay agbabainin, tanod pilat. Kakaiso na sarong kayo dito'y balay ko. Dayta ngamin napig sa patukaryo. Ay, wan. Amo yung amin ubeng. Balo ako. Kun si siyak dito'y balay ko. Nukas to'y arabin.
Nang runa no sa anak nga agrikap iti tawa. Kasla nagaduti agpaparis ama tamang mulmulagat kanyak. Ay, anya, Wen, kat uray no irikap kon dagiti tawa. Kasla addan dito'y unag tibalay ko dagiti agpaparis amata. Iso nga agpatukarak man iti napigsa tapno mabugaw da. No kastan nga agpatukarak makaturog ak tumatan. ngam, saan mat ang makaturog dagiti karo ba yun? Nukas jay manang. Ahu! Ida katagyaman ta libre ti music da na maturog. Makidengdeng agdalaang mat. Ang manang, kwa. Ay, matungtungan kamatan pilat ay mabitlaang. Pagkapyan kayo man. Anya ay tanod pilat. Anyat ko na ni manang simang indirabi. Ay, kwa, inyaw awan na kami. Anyang inyaw awan. Abang gayam. Saan kami na nagsardengkat ng oray din napasar ko ang nakapan kayo ni Jay. Anyat napasamak. Ay, dayjay nga rod. Inyaw awan na kami. San mi mat anaalat nang tubngaran ide ta kwa Anya ako ah. apaman ana ilukat na nga mintiri daw ti balay na. Idi nagtuktuk kami. Pinasarak na kami adagos. Nakaragragsak ta pinasyarmi ka no. Anya. Idi kwan nagirwaran iti biskwit kas kada pinagkapi na kami kunak manlangan. Kastan? Idi imbagak jay napig sa patokar na tiga po na anapan kami iti balay na. Ay, imbaga na mutan ti makagapo. Anya makagapo. Iso ka nung agpatpatokar iti napigsa no iti rabi ta pangbugaw na kadagiti agpaparis amata kumikita kenkwana. Anya. Duaya na kanon jay patokar na ta makaturog tumet kanon. Salbag. Kasta tirason na. Agad kumustamat tan nang itikaroba na amatitilang. Ay, piloso po. Imbisket ka no nga agyaman da talibren ti mangagda music. Ta magidengdengag da kanulaang. Ay, madiday ta arason. Ay, talaga amadi, chairman. Awan mo't maibagamin iti dayjay arason na Ina, good morning, nataraki akagawad. Chairman ko na kumangam, amok atong ngarem ta kagawad kamot ngamin itan. Ne, simang. Sana ngagpalpalikawan kagawad. No planom ta agpairwar iti pagpalamiis dita. Ununaan kan. Saanan ta kalkalpas ko anaga ice cream dita kanto. Sanak met nga ruden, ngagpalpalikaw. Anyat gagaram. Ireklamok dagijay barangay tanod. Umay dagkat sitsitarenat. Apay kano akon di patukarak. Dejay. Kastoy na ngamen. Ay, awan lat sirbiyong imbut-butos min Nulapdan nyo mati pagragsakan mi at taga barangayan. Amuyo mat. Balo akon. Sisyak nga agbalbalay. Anyat pa nagkunayo. Nagragsakag ti kinabalok. Da kayo man mati mabalok. Nung makalagib kayo. Di kay kat agsapulan iti pakayaw awanan ti laglagip yon iti kinaagmay may sayaw. Nay, anya di... Sikaman ti mabalo kagawat. Anya nga tati aramidam no siksikan nga agbalbalay kat malagip mo tinagawan. Ay, nay. Excuse me, Simang. Mabiit lang. Kas imbaga akon, chairman. Ay, kagawad. Balo akon. Anyat namnamaem akasasaad ti balo akas kanyak. Saan ka di amay kawa iti panagkunam? Kastoy na, Simang. Imayak.
Ta umay kulayib kas ti an anak akan ti pusok. Ngala, yibkas mo nga rod aminin. Sumublatak tumat nga agsao, kalpasan amayibkas mo amin ngan anak akam. Ay, agyaman na. Nagsardeng mo't lang namang banong ang video kay. Ang lalaki di ngagpaison di kastoy. Tila da pa kasiksikoran ka nagiti kabaranggayan. Sino mo na ito? Imat Mang Banong. Hello, Mang Banong. Insardeng meng, di happy-happy. Ha? Ay, kuha. Saan kaingatan ang matitilang? Angam saan mat-apumanaw na gito'y bisitak? Iso nga agpat nagkami nga to dito'y nga agtutong taong. Anya? Di kay madanagan. Saan kami nga gariwawa? Angam amok adda pa paboran yaw. Nay, apay ako na iti kasta. Di balo akaruban. Di umat maanawa. No isot mang patimpawang iti nakatrompa a radyo na. Una data sa umo na mang patimpawang. Kasuan meg. Sa nga karubaan lang ito'y video okay. Idinto tato'y karo bakit sa nga baranggayan ti ramraman na. Kasti na Mang Banong. Ay, awanan ti amok agapona. Tapno iliding da. Bye! Na, inidap na. Anya na jay ilidingdak ako na na. Ay, anya ti kayat na asawa. Good morning, Manang Supeng. Kastamat si Mang. Nakaturog kayo matngatan iti nasimbang iti rabiin. Saan ako na nagpatukar iti napigsa. Ay, jakon na puutan Do kaano, no anya nga oras na nagsardengag kanta da banaw. Ay, ngun gayam. Isuda ti nakaar-ariwawa iti rabi. Nagsardeng damat nagkakanta iti sakbay ti alas 12. Kasta aya. Ay, naturugak nga men, ti kasta unay apadagkan kanta ni Banong. Ay, ure lang at tamang urat-urat aya nga gibirbirit, idi nagida akaon. Uwan, ay, maluksawak mo. Idi kwan, nagsardeng damat laang. Ay, nasaya at ado nga min ti agrekreklamon. Amok uray siya, irekreklamo da. Idi damo, siyak tinagreklamo kontra kini Banong Abalo. Idi kwan, siyak matenti na ireklamo. Kaslaak lang amin ng sutel. Aya, Awan anyaman na kanyak day jayan. Sige, Manang Suping, agpatuloy ako. ay sige. Nay, nagsaya atan. Napasardeng metlangan, nagitagpada abalo, amerik reklamo, gapulat ayat dang agpat-patukar ka nagbidbidyo, okay? Nasabat ko ni si Mang, bareng agparbengan. Wen, agparbeng nga taday jayan. Uray mo't ni Banong. Sa kaagnirsay, No istorya ko ma. Abangan ang susunod na kabanata. kanyan day ta. Abangan nuad da mabukal ni Doming nga istorya. Babaan kadagiti agpada abalo. Ang naasam nga agpatukar. Kan naasam nga agvideo. Ay, won. Eh, Masango na pala nga tatag surat-surat iti istorya aya. masangon na ano kayat na? Sa bagay, mabali na masango nanton ti agsurat.
no matuloy ti susurot na ken Rosa iti Hawaii. Wen, ija ito nga tangag surat iti istorya. Hihihihi. Iso nga, abangan ang susunod na kabanata. Hihihi. Ay sus, nasyak ti si Kabanong. Happy endingin. Ay, alaman nga rod kagawad. Isuro nakman no kasano di imbagam apataran pa. Dayay. Nabayag met basitan solo ak ngagid ida. Iti medyo napitpitan akut sound. Ti katrimi di day di tikang abakit ko. Sukata mo ni ti baro akudson. Day ti mabalin mo ti agbulyabo sakbay amaturog ka. Na iday ta agboyabo ako namon kagawad. Apay nga agboyabo ak ngay. Ay sus, damagampay lang mo't. Nagmayat tubay. Ay, anyan. Adu ti mabang-aran itan, ta saan kaunay ngagbid-video kay itirabi. Sa nabalin ni Taal daw, taawan unay maistorbo. Uray mo ni Simang. San mo't unay anapigsa ti panagpatukar na. Maya at dayta, agpada kayo anagreklamo, agpada kayo mo't anaireklamo. Hahahay. Ang kagawad. Tulungan nakman kitday. Deta man, urayak deta. Matulungan nak kaday. Ala, ibagam no anya deta problema. One click la deta. Ano kwa? Mamatyak iti kinasiglat yo kahit. Iso tulungan dakman kitday. Abaw! Sino ay ati mangipagarap akasar ada gusti ba na agenda? Kastoy tumod latong balda. Iso ako na. Agkasar kayon. Kitna ito'y bispira sa adagusin. Kagawan kayo, tatang. Sige, kagawan. Apay nga itakala ang Chairman Domeng. Madaman ti panagwin-win na lagas dagitag pada balo. Ay si nobyo ka nobya. Kunak man lang aglantip nobya. Nag-video call kaming amin kan Rosa. Ay ayawon gayam. Impagta na kontak na kamutlaan ni Rosa. Sayang, agawid kumakanaw, tamailimutan ngam uray nakakanulaan na mapanda kuyog ka iton nga agawid. Kasta ti kunana. Ni, maya da. Congratulations man tatang kagawan. Apay anyat pang kabkablawam kanyak. Amok amatitiling man itan ang iti kabarangayan. Na masiguradok nagpatnag daytoy na patpatukar. Ang manipod inton rabiin bigat. Adanto pa'y nga ta matitilang? Ala, si kaman timang pugto, Chairman Domeng. Panagkunak, awan taon. Lakit di taday jay makatitilang abosis ni Banong kat arsa astulaing. Kit dayta, tipang kablaawak ka na kayo. Alawan, kablaawam ni tatang mo Domeng. Awarde, no panagaram ti pagsasaritaan. Oo, sampit Ay, din. mapauyi ka pa'y. Ay, sabali man titurong ta sa umong Ikay bakit. kitimot agwin na lagusin tatang. Salalang, ngaman gulaw, kabarangayan. Sumalamat, nagito'y ninong kan ninang. Dasti kayo kay dinagkaruba. Di tamad lagayam di tungpal na. Di tamad lagan. Anya na chay? Tagainap lagayam.
Doming, mabali namin. Naimbag ta na idagas ka, Dumeng. Naknalipatan din nyawag yu kanya kiti malam. Umayak la kumay tay bigat ngam naladawak mat kami na nakarieng. Nagpuyat ka man na aya. Kasi ti sigod, nakipagrunda ak karag iti barangay tanod. Paginanaumot ta bagim, Barok. Uwen, iso nga roda sana kabimangon anasapa. Oh, ano di problema yu aya? Ay, kasi ti sigod Dagdi ka pa da asinyor. Kunakon ka. Kumaro man ti kabo ni kakapito nga Isun sa ka namin ti problema yu. Un nga rod. Seafood pie. Nagado a question na no madama ti meeting. Saan na ngamin amaw-awatan dagiti mapagsasaritaan. So anagadot question na takasanaw di mat agdengdengag. Problema yu talaga Taddan samot kabaw nan. Talaga nga dakabaw nan. Saan lang adda? Agkabaw ay. Kahit anya ti pampanunutin niyo nga ramiday. Meeting mi mananin ton Sabadaw. Mabalin nga may kantaw. Tasikat ti mangilawlaw iti kayat na maaramid. Saan nga min mabalin day jay bagbaga na kay? Anya nga minti ibagbaga na amaarami daya. Masabol ka no nga agbubutos kamen. Akayat na asawan, masukatana kun a presidente ti senyor. Anya? Awan pa'y mati order kasta. Kaday ta nga road. Ngam kunana, mabalin ka no pagayatan ti amin. Iso aday jay, agaw-aw ison iti kakadwana. Pag nunumwandan no anya ti ibagada inton meeting. Kasta gaya. Iso nga may kantuman makimeeting, Barok. Imbag katasikan ti barangay chairman nita. Tano ni pay lang at atatang nyo ti chairman. Ay, agingat ingga da ito a problemaan. May mayat kat di no ni tatang pala ko mati chairman, takapada yu a senyor. Mayat na iso ti agsaw. Ay saan? Sa balin tuman ti sawanan ni Pitaw. Lakay gusteng kun kunanan tuman kintatang yawn. Awan pa nagrespeto na kintatang yaw. Iso bareng bigbigan na kapitan iti nagbugsutan. Si kanto ti agsao inton Sabado. May papanidya ibagbaga na nga eleksyon ti senyor. Mag-ipo di tayo malim apanagsarita mi kan katuga nga kasupeng. Saan na napunas iti panunot ko nagiti imbagbaga na. May papan ka ni Ama Pitong. Agkabaw na jalakay. Sanungay, may paawat ni rumba nga may paawat kan ko na. Tapno agsardengan iti kayat na amaarami. Agkabawan hanggang mas daawak. Apaya di na makabawan ti ambisyon lang agbalin mo ta presidente ti senyor. Wano? Akin kakabaw mo eh. Ay na. Wala nga tama tayagin kakabaw. Tiyak samay sa pula na iti solusyon. Di problema ni katuga. Ay, naimbag ta na uray kumadlaang ti panagbubutosan. Dagiti agbalin nga opisyal ti senyor. Ay, talaga saan ka maanawa, Pitaw? Maanawa? Api nga anawaan nak nga may. Almanam launay ti agbalin a presidente ti senyor. Kasla na laing ka. Saan na paglalaing daytoy? Kahit kumati agsirbay? Ngala, urayam nga rod no addan to mangibutos kan ka.
Saan mo't nga agpabutos manin ni Supay? Saan talaga ta nauma mo taon? Gusto Hikit di na pan nakaumang amin Rumbang ay pasublat na matitakam. Pagsisinublatan. Unmit kiti Para makita man, no anyan tumati maaramidam no bilang awan sa balin nga agalman no di si kalaang. Ay, awan to ti sabali papapirmaak. No sana pagimbagan tayo amin. Amangan no, di munto pa'y amutar aramidam. Na, di ka man. Di nagtagibas si taado ti amok. Agsusal pensyon tayo to amin Anya? Di mo pa'y amot sa asawa mon pitong. Ay, awan maong. Nay, adda kay man amin dito isangot istor ni kakasakka na pada senyores. Kasla nagsasarak kay man dito yan. Wen, Supay, agilibre kanuman iti merienda ni kakaipe. Anya, kasano nga agilibre kat day nakakulob di talamisaan na bartek samay. Isu nga road nga da kami dito, itariingin mi man. Ay, langgong da ito'y apadak alakay. Hoy, kakaipe! Ibabain mo lat kanadkad mo iti kasadyan mo. Apo, ipe aya. Yutang da ka dito istorya sakka. Apay aya nga may na nakakulob dita. Na bartek ka day. Saan kami mat anak ginubi ti arak dito? Kasan mo mabartek ngay? Ano kaslawan mo't mangmangag na. Ringan yaw. Po, inan ano yung amin aya. Ala ringan yaw, taagawi daw. Tanay, madamdamala ang sumipngutan. Hoy, kakaipe! Ay, anya nga minti ko am aya? Ay, Hoy! aguray kayaw. Kaslawan mo't mangmangag na. Apay ngay. Di ba't ako tay? Unay kat nga irot titurog na itan ngay. Ay, kakaipay. Ay, Kaka. aguray kayaw. Apay, kakadwa! Na-strokesan ni kakaipe! Saos. Ay, superyose. Ingkay bagay di balayda. Ay. Ibagayo kung bakit na! Nataysan! Ay, kita man lang agpaiso tibiyag aya. Apag biit. Nagdaras nga ipapatay. Awan pulos mangipagarup itikas dyan na pagteng ni kakaipe. Damot kayong sakit na di puso. So ada jayan Nagatake kat inlayunan. Masansan asaan na makaumay iti meeting ti senyor. Gapo iti dayja sakit na. Mas daawak. Tadakit din ije anakirinrin na baka dagiti pada senyor. Napanlay jay tapno matay. Anya? Kaslakas jayan Ngamnay. Anya man tinapasamak. Ay awanan Hintay tumakilama yun. Awan sa baling ag kandidato. Siyaklaang bakit? Iso asigurado ti panangabak ko. Day talat sang katalanggutang mo. Kakaiso ng ambisyon ko. Ag presidente akmet sakbay amatayak. Ngala, wanan. O anya, di ka umay makilamay. Umayak sa kampanya akman. Hadulakit diti umay asenyor makilamay. Talaga Pada tayo senyor jay natay. Makipagbantay tayo Sa anak pa'y amatay. Ag presidente akpay Sang kaulit mula dayta. Man ano aya? Arapa ap kong araw. Ag blow out tayo. Anya ko matipag blow out mo.
Manumatlat pensyon mo. Awan mat maururnong. Ada baboy jay apukutan. Anya? Ti ko nam. Mayat mat a menos presyo ti balor day jay. Isos, apong nak. Dungdungan nak nga apong na. Iso ang masigurado. Itid na jay baboy na pag-blowout kong tao. Di mo pa'y masigurado. No kayat dagiti kakadwa. Asikat ti sumukat kin ni Supeng manig sigurado kat. Amom aya no adda na laing kan saan nga agkabaw ako mandidato mat para senior president. Sino kumamit ngay? Di mo laam mo. Nay, Iso adi ka manig sigurado kunakmanan. Mala, agrubwat kakit din, tain tamakilamay. Pumpon, nubigatan. Sangsang kamay sa tayo, amang itulod ken kakaipe, iji sementeryo. Ngamlay, ang mga no saan to nga taa makasurot ni Pitong kakagusteng. Nay, apay ngay? Agulaw-ulaw itay bigat. Iso nga rod asaanan asimurot ang makilamay ita. Apay, anda sakit nga. Ambok pa yan. Di mo tagpa-check up. Iso nga awan amuna sakit na. Sa itala ang makarit na itikas jay. Kasjay aya. Ay mapan ko magpadoktorin Kastamat ti ko na. Inton bigat ka nun, no saan to pay lang nga agbaliw ti marikrik na na. Mga numala daw to no'y tantantan na. Ay ibaga masambutan natin mapanagpadoktor itangal daw. di nakman but-but bakit? Sana pa nang butbuteng ken kalakay. Ang mga noan niyang agpaiso dayta. Ay, awanin. Mayakin. Sigurado ka? Wen. Mga bakak tupay a presidente. Sa anak pa'y amatay. Ay, dayta man ti bagamon. Wen, mate. Inton Sabado ti eleksyon tayo a senyor. Sakto ti sumukat kinisupeng. Isardeng mo dayta. Agrubwat ka kit Inka agpa-check up. Kuyugan ka. Ay, sahanin kunakmat. Napigsa akon. Ang mga no sumaruno ka kin ni kakaipe. Tabon na no bigatan. Anya kuma. Di ka madanagat. Agsasaro noon dagiti matmatay a senyor. Ang mga no sikat ti sumaruno kin ni kakaipe. Sasawamot. May anak kadilata. Napao tibiyag ko. Ay, ada yumat basit ti pinagnatayo. Nabanogan dagiti kakadwa senyor lakay. Nabannog tayo kunam. Ewan gayam. No apay kat nga main. Di man la nagarkilamot tagadi anak da iti pagluganan tayo ang makipamumpon. Ngala sa nabali. Dayta. Adda tayo dito kampusan to. Pirmi abannog da, di da pa'y makasaon. Ay, hun nga ro. Ngam sa dino nga taaban dati ayan ti pakaitan naman na aya. Ay, ijay sa pailik di ongto. Hun nga taatan eh. Di mo't agsardang tagadi magmag na. Ay, Ijay ti ayan ti adu pa'y abakan ti alutlut eh. Hey, ada tayo dito. Nay, Nakadanon tayo matlaangan dito'y destinasyon ni Kakaipe. nakaon unagayam ni kakapitong. ay agyamanak. Di tante ayan ti tanam. Ay, bagbay. Kung naklan no magnatayo pa'y aging gayi ongto ti sementeryo. Nga mapandamot ijay ay. Nalaw may kambakit. Agpisto ta iti asdag dagiti nagmidatay. Mangmisa pa ni Apo Padi.
Unay aginad mo ay abakay. Saan arumbang ada dati maudi ang makagteng iti multipurpose hall. Siyak ti manamnam asumukating kinisupay. Iso asapain dati mapan. Unay kanlakay. Hindi ka man aginad-ginad. Nasapapay. Anya na sa papay. Agsakbay ta. Umununa ka man laangan na apurado ka. Di ka mang malas. Bakit? Umunakan. Agbuyatak labiit kat dagaanganak. Di kan tupay lang amin nagdigos itay bigat. Ado nga rod ti inaramid ko. Ala, umunakan. Sumaruno at taon. Nay, kablaawan ka, kakapitaw. Napatganan tayo arapap mo. Sika, anti simukat kanyak. Sika, anti presidente ti senyor. Ay, kunak tumay. Ag-blow out tak. Umay kay to amin iti balay. Ag-blowout ka na oh. Talaga nalaos talaga tiragsak mo, kakapitaw. Ay, kituwin mo ta. Sikan na ti presidente. Apo? O anya, kapanak a senyores. Umay kay to amin iti balay ha. Ag-blow out ha. Apo? Agpapartiyak iti baboy. Talaga, ha? Impay-pay so ni kakapihitong ti blowout na. Wen lakay. Nga magsangsangit ka no di apo ko na. Tapi naala na latan jay taraken na ababoy nga oray saan na nga itad ko ma. Anya. Wen, utang na ka no. Nya. So day jay, agsangsangit ni Lailani nga apo ko na. Apaw. Pag-enroll nanto ka no ko ma, di paglakwan na jay baboy na. Aniyan ni pari pitong. Gapo lang iti blowout. Gimuran di apo ko na. Bareng may ayo damot laang. Agtalaw ka no kahit. Anya. Uy, yung bareng may ayo dagi dyan naganak. Ay, agyaman na, Chairman Dumeng. Kamaudyanan na. Napatganan, tinabayag at tartarigagayan nila kay ikaw. Hun nga raw, nalaos tiragsak na. Kat uri ni nanang sufi nga katugangak. Naragsak mo, ta nakapagkinaawatan damot laang. Uwain, kahit agyam-yaman akmet kinisupeng. Ay, makasangit akba. Gapo iti panangyebkas nila kay ko, iti panagyaman na kinisuping itay malaw. Nagrabrabiin ti blowout. Gaputa, kasta ti kayat nila kay ko. Ay, ayan nagayaman. Adalay tayo makisangsango kadagiti kapadayo a senyor asan tayo nagawid. Ungarog. Anawaag asumimsim iti arak itay. Ngam kunana, ahapi ka now. Ang mga nun na panagiddan. Ayan nga ni kumpadre pitong, kumadre. Batang mi mamay tiagsangaw. Jak nga ron makitan di taayan dakti agsasango nga agin inom iti base. Ang mga nun na paano naturong tatang. Paiman, inakitaan di ta pagturturugan na. Ay, kung naklanusanan na makapagkikinawatan dagiti kakadwa, senyor. Imbag ta dimngeg na matlaking kadumeng. Epektibo di saan kon apan nakisarita kadakwada. Kalpasan day di pan nakimiting ko. Pinal day to yun, kunak namin iti. Wen, ket bravo! Ay, dimngeg daking ka. Ha? Nene. Nyara dyan. Ne. Apay nga ta? Intay kitaan. Ay, Awanan ni Pitong ka. Anya. Taon natin. Ne, apa yan? Anya ti. Nakamulagat ng sansamot nga gang angsan. Natayo.
Itong ko, Presidente! Payay! Naglo ang kamatan! Payay! Sayang. Nag-blow out Nyamutan. Natag-taga-inap kumutan jag kabaw a senyor. Domi, mabali namin. Ay, nagyamo na ka. Nakapag-video call kami manan kan ni Rosa. Magagaran matan ni Uncle George sa makasubli aki jay. Sapay kumaa, tagtultulo yan ti panagimbag na. Sa bagay, manumot ti tawon na ya. Gaga ngayon, ti masansa na kada ti sagubanik da. Kaya't ni Rosa nga agsubli aki jay. Taggidan kami itong gagawin. Imbag katamayat latamot ni katugangak nga ago OIC. Gusto lang. Saan mo ta mabaliwan ang tiawag ng ti kabaranggayan ken ko na. Gauri kagawa din ka chairman latamot tiawag na ken ko na. Ibagbaga na nga mga nusawan ti daduma nga agraraman pala chairman. Ang mawatak mo't dagiti kabaranggayan. Talaga na bang lo ni katugangak karakwada. Kaslay sulat na ti amuda kapitan. Ngaure si mukata ka. Maturog akit din. Sa paliman na trabaho ti asikas wag nabigatan. Ay. Narabyan ta nagawid domeng. Sapay lubat to'y silpon ko. Saanan ngagsilaw, ti flashlight na. Nay, apay adi ka sumungbat? Na. Apay nagsarding ka dita? Anya na takit kitam dita igit ti kalsada? Ay naglukon. Apay adi kagsaw. Anya rin takit kitam ni taaya. Ni, anya't mapaspasamak ka ni Domeng. Hoy, Domeng, anya ka kaday. Anya tikit kitam. Naglukon takas ladinak mangmangag ni Domeng. Anya't mapaspasamak king kaya. Mulmuling lang ang matladay tatukakan. Tukma mo na. Ta ito numinton sumangpet ka. Kakak! Manukakala kay! Si kati nagsaod, Domeng? Saan ani Doming tinagsao? Siyak! Kakak! Anya? Dadyaran! Kakak! Anya te?
Ah, nagpintasan na. Kalat ang nagpakita na ita, babae. Awanan na iti tukak dita. Sino ka? Di ka agbut-butang. Siyap ni Tukaki min Aki. Ngam, saan aday tati na ibon niyag anagan ko? Nagpintasak, saan ka di? Datlaki dita, babae. Kilata nagpakiti dita ikiti kalsada. Domeng! Apay di ka matanagsa umul ka ka deng. Itay pa'y anakigtot dayta. Umal daytan. Anya! Itay pa'y laa magkikita anak pinpintas. Tukakakla iti pa nagkita mitay. Anya? Haguray ka. Tukaki. May saka at tukak? Exactly. Amo na ti balikas nga insakli. May saa ka prinsesa idi una a panawan. Ngam nadusaak. Anya? Nadagsen ti nagbasulak. Ngam uray nakpakawan na kunti parsuan nakabasulak. Nadusaak lata. Iso nga aging gaita. Agkatang-katang agpailaan. Ni, anya ti sasawunan. Agbalang ka na ito. Dangdanggam ti bagbagak. Kwa, tagaano kaya? Nayaw awan ka kadimat, kat nakadanon ka dito'y nagbugsutan? Adayo ti dinalyasat ko. Aging ga, anasalaw ko ti mistiso akarag at taga-barangay Balbalayang. Jesus, mangyaw awan na ito'in. No anyat gagaram, ibagamon ta ni Rabin. Saan kayon nga agawid di takadwam? Anya? Ibagak man laangan ti pudno a kinatao. Kinatukak ko? Ay mali. Anya ag kadingag paiso? Mati kawak. Ay, kwa, aguray ka man. Sikang taday tay tabaw akan nayo na mangyaw awan kadagiti taga sityo kawayan anya. Tabaw? Uy, Awan amok di ta ibagbagam. Dangganak. Ket patsanak kuma. ibagamlat agpaison, no di mo kayat nga report ka kini Kapitan Eman a Kapitan ti Balbalayang. Ibagbagam kit din amistiso akarag at taga-Balbalayang ti kinatukak mo? Ne. Ket ung tanak matan si kaalakay. Kayat mo tapagbalinin ka at tukat. Ipaanod ka di ijay karayan Balbalayang. Anya? Pagbalinin kayo na atukak dito'y kadwam. Tukak! Tukaki! Agbalin kayo na atukak! Naiturog ko kayam dito isalas ti padagur-uray ko kinigusting nga jak na uray. Di, alas 5 bigatan. Apay ngay, napnapanan ta saan asimang pat. Awagak man ni tanod pugak. Isuti may saan nagtanod idirabi ikad. Ay, nakipagrundada nga takan dumeng. Aday ta. Hello, Nana. Ay da, siyaksapay kat din tinangringkan ka barawk.
Damagag kumalaang man no nakipagronda da Tatay Agustin kan Dumeng idirabi eh. Saan mata na? Ang naladaw basit, sardami din nagawid da. Anya, ay jak ngamin na uray asimang pa. Anya? Saan ang nakasangpot ni Kagawad Gusting di tabalayo? Saan pa'y nga road, awan pa'y. Mga nakiturog mo ti balay da Chairman Dumeng. Ay, un nga taan niya. Sige man nga road taawagak ni Dumeng. Naipasensyakan na pugak, agyamanak. Nasingak sa titurog mon. Bye. Agkatayon, dito'y ikit ti karayat nga asidad ti plaza, dito'y balayang. Ni, awan mo't sarday ti panaglag-tulag-to mi. At da kami kaya man di ti barangay Balbalayang. At ni Duming, tukak mo't akas kanyak. Di man la agukap tingiwat na. Di man la nagkukak. Uri na minsan la kuma. Nagpalinan nga umul. Bagay mo kayam ti agtukak ex-barangay Chairman Gusting. Ay, san ko asumbatan. Uri agumulak mo't akas kini Duming. Amom kadi, adaw siya lakumati masurat katyak kayat titukak anagbalinak. Na imbag lakuman anagbalinak nga utot. Ni, Wenno marabutit. Imbag ti utot, wenno marabutit. Saan apagan dagiti sumisilaw at agabalbalayang. ne. Anya dahil to'y talagang inkantadan sa Ado, imanukak dito'y. Tapno amoyo. Namin adon anatok maanak. Jay manukak asuki ni kadsi apumupulutan ititukak. Ngam nagasatak. Tanalasin dayjay amay sa akarag. Iso nga imbulos nak adagas. mananao ka ato ka. Apay, adi mo damagan no apay pinagbaling kayo ato kak. Apay naman ko ka. Adakadwak ato kak. Kakak. Ay, awantan. Saan tayo nga amuno sa dito ti anda gusting kandumingan, tanod po kak. Ay, anya nga ta tinapasamak da. Uy, Ay, nakadandanon kami ije balbalaya nga nagdamdamag no napanda ijay. Ang awan mo ti maibagada nana. nagkuyog da nga taman nga ako na ako kahit. Ay, sa may saan niya kumamot ti kagaraan da balbalayang nga eh. Imbag pa'y nagpaili da ta talaga nga adot gagaraan da ilay. Nagpailid nga ta? Ay, saan tayo mat nga rod ama kontak ti silpon da. Uwan nga rod nana. Unattended akanayon. Saan da sungsungbatan ti awag tayo? Agkakamakampay kat ti text kon angem. Awan man tla reply da. Ay, awagak man na ni Chairman Gusting nana. Ay, sige man. Bareng sungbatan ng tiawag. Napanan nga tanito kaki. Wano nagmagic manin. Kat nagbalin anapintas sa balasang. Ay salbag di kastoy. Awan Serbina. Amamati ak iti siksi. Kung napintas. Damay sak matin atokak. Kuma.
Saan nga nagbalin nga umol ni Tukak Duming? Tadda makasarsaritak. Ha? Tukak Duming kung kunak kini Duming. No kasta. Tukak gusti ngakmay. Ngi. Yay. Kasano pa yun tinagbugsutan barangay. No kastoy at tukak kamin nga agnanayon. Ni tukak kilitan. Tukak matlang. Kunak no nagbalin na pintas abalasang. Tukak kasting. Imbak tasaan kayo apim manaw dito'y nang panawak kada kayo ito'y bigat. At dapat na kabalin mo. Pangasim. Isoble na kami. Hindi kasi sigod me. Asin siya kayo na kayo ti natumpungak anangang angawan. Pudno nga ipintibo jay anting-anting at tinaktakaw ko. Kakak. Anting, kokak. Uwan. Talo tay jay. Itad ko kada kayo jay dua. Tapno sasagay sa kayo atalo iti anting-anting. Akpaiso. Makasuple kami kasi sigod may kastao. Naika na kami iti anting-anting. Kokak. Wala, kakak. Iso na laang. Tajak amo no anya akita ti anting-anting nagijay dua. Kokak. Yay ngamin tinilmon ko kat anting-anting para tukak. Kokak. Anya, kokak. Iso ano anyaman ti pagbalinan nyo. No itad ko kada kayo. Di sasagay sa kayo. Makaam mo kayo. Kokak. Baka mo ditan, kokak. Ay anti bagbagam. Itid mon kada kami, kokak. Tedel mon konintad mo nganting-anting. Nga mapay nga ya sa anak mo na nagbaliw, kokak. Adasan man nga ibalikas ti kayat mo apagbalinan. Kakak. Kasko anya. Oray, anya. Adasan laang. Anya kata, kokak. Oray mat ni Doming. Kaya't nang isuboy tayo ti basita nang isita ba to? Kokak. Di namat maungap diyang iwatnan. Iso aday ta. Ad-adaman na di makal na kiti matanan, kokak. Si kamet Doming tukak. Yak ingagara ti panamagbalin ko kada kayo at tukak. Yak mat ngamin amo no kasano nga ipasublik ti sigod alangayo. Kokak. Sige. Akpalinak. Ay, mabit lang. Stop. Abay, kokak. Mga no ad-ada. Asaan monton nga amo. No kasano amakawid kayo kan tukak Doming. Anya, kokak. Ni tukak Doming ti umuna. Sa takarot mo kapiwat na. Umalitan, kokak. Uwan, aya. Sika Doming tukak. Agsublikan at Doming tao. Nagsublikan at tao, Doming, kokak. Ay, agyaman nagsayanti basol ko. Nagsublin at tao to'y kadwam. Siyak ngay. Si Kante mangibagay ti pagbalinak. Awan mat
bilang dagitinted mo ngayong baga manganting-anting kokak. Unsa? Peke nga tanga anting-anting. Kokak. Ang hoy Domeng, umal ka kani pailaang pagtao kamutan ng kokak. Umal sa atalagan. Kokak. May amon. Pinapatid. Tao manan. Makasubli akon itisigod mat asyak. Kakak. Sakpayag subli ka kasi sigod mo. Isubli nakmat kas gusting tao. Kokak. Sige. Gusting kokak. Agsublikan agusting tao. Kokak. Agyaman ak. Nagbalin ako na gusting tao. Ayan mon tukaki minake. Ayan mon ngay. Agyaman ak. Saan ako natukak? Tukak? Andiyan na tagtagainap ko. Nagbalin kami kampay di at tukak kan katuganga kagusting. Nagbalinak nga umal. Umal at tukak.